Yes, nibyo ni inkuru zigezweho nonaha, inkuru zikomeye cyane ziri gucicikana mu binyamakuru bikomeye cyane, ibinyamakuru byizewe na leta ya Kinshasa, byinshi byegamiye kuri leta ya Kinshasa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko ikikango gikomeye cyane cy'umutwe wa 23 i Kinshasa katikati mu murwa mukuru w'icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tumye bamwe mu bayobozi b'igisirikare ndetse inzego z'umutekano ku butaka bwa leta ya Kongo by'umwihariko hano i Kinshasa ziteranye igitaraganya, ndetse bamwe banavuga neza ko urugendo rwa perezida w'icyo gihugu aho yari buve mu biro bye yerekeza iwe mu rugo bisa naho byafashe umwanya munini cyane, protokole zabaye ndende. Ibi byose byatewe no kwikanga ko umutwe wa 23 wabagize abambari cyangwa se bo bakurana bari Kinshasa batangiye gutega imitego perezida Tshisekedi bashaka kuba bamuhitana nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. N'amakuru agezweho nonaha ndi bukubwire cyane, ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze kuba butanga sinyare ikomeye cyane, impuruza amakuru yihutirwa cyane ku nzego z'umutekano zishinzwe kuba zirinda umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu nzego ziyobora iki gihugu cya leta ya Kongo nyine, ndetse inzego z'ubutasi zamaze gutanga amakuru ko zamaze kwakira amakuru y'ubutasi atarabonerwa ikimenyetso simusiga, ariko byari byamaze kumenyekana neza ko hari abari gutega imitego ikomeye cyane mu nzira perezida y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagombaga kunyuramo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero igisa naho ari ikikango i Kinshasa kirahari, ndetse perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto utegetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kuba yagumishwa mu biro bye nk'uko bitangazwa, ndetse amakuru akavuga neza ko urugendo rutari runini cyane rutarenza iminota 20 ku modoka z'umutekano cyangwa se zitwara umukuru w'igihugu ziba zihuta cyane. Uru nirwo bivugwa neza ko Tshisekedi yashoboraga gukora ajya iwe mu rugo rwabaye ruhagaritswe nyuma y'amakuru y'ubutasi yari amaze kwakirwa. Amakuru kandi yateye impungenge n'ikikango suko hari abari bamenyekanye bashobora kuza guturitsa ibisa naho ari ibibombe mu nzira umukuru w'igihugu yagombaga kunyuramo, ahubwo icyateye ubwoba nuko ngo humvikanye amajwi y'umwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho ukorera kuri headquarter i Kinshasa avugana na bamwe bo mu mutwe ngo wa 23, nubwo ngo bitaremezwa niba ari abo mu mutwe wa 23 bavuganaga, ariko ngo aya majwi yamaze gukururwa n'ubutasi bwa Kinshasa, ndetse amakuru yemeza neza ko ngo uyu musirikare ntaramenyekana, ndetse nabo yahaga amakuru ntibiramenyekana niba arimo 23 gusa niyo yahise itekerezwa bwa mbere, kuko bisa naho ari yihanganye umunsi ku munsi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru rero ziravuga neza ko ubu ngubu leta ya Kinshasa yakomeje kugenda igerageza gukora iperereza ngo ikusanye ibimenyetso maze iyi migambi niba ihari koko iburizwemo, ariko amakuru ntabwo barayafata neza, ariko kandi hamaze kumvikana ikimeze nk'aho ari ikikango, kuko hamaze kumenyekana n'izindi nkuru zivuga ko hari bamwe mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Kongo batifuza ko Tshisekedi akomeza kuyobora iki gihugu. Amakuru aravuga neza ko perezida Tshisekedi yamaze kugira abanzi benshi cyane kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu, bisa naho bizamugora nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza, ndetse bagaca amarenga ko uyu mwanya w'umukuru w'igihugu guhindura itegeko nshinga bishobora kuzamubana ibibazo bikomeye cyane, kuko hari itsinda rikomeye cyane ry'abadiplomate ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane hariya i Kinshasa bahagurutse bamaganira kure ihinduka ry'itegeko nshinga, bati nta matora ya referendum ashobora kuba kuri ubu butaka. Tshisekedi imyaka ayoboye iki gihugu cyacu bisa naho yakomeje kugenda agisubiza inyuma nkaho yakagiteje imbere, yakomeje kugenda yumvira amahanga amuroha ndetse amuta mu mirwano, ndetse bakomeza kwikoma leta y'u Burundi
vuga neza ko ari bo bajyanama babi babayeho mu gihe iyi ngoma ya Tshisekedi yari iri ku butegetsi. Uburundi burashinjwa kuba perezida w'iki gihugu ariwe wagiye uba umujyanama wa hafi wa perezida wa Kongo, ndetse wakamugira inama inyinshi zitigeze zigira icyo zitanga, ahubwo harimo inyinshi zagaragaraga nk'aho arizo nama mbi ndetse ziba nk'aho zikavamo imyanzuro mibi cyane kuri ubu butaka bwa Kongo, icyagiye gituma intambara ya AFC/M23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata urundi rwego nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ubu rero bisa naho hatangiye sambaratika zikomeye cyane, urwikekwe ndetse kutizerana hagati ya Tshisekedi ndetse n'abandi bayoborana nibyo byatangiye kumuranga, ndetse biravugwa neza ko yatangiye gutekereza uko yashyiraho itsinda ridasanzwe ry'abasirikare bagomba kumurinda, kuko ngo mu bamurinda yamaze kumenya neza ko hashobora kuba hamaze kwinjiramo bamwe mu bagambanyi ndetse mu buryo, ndetse bamwe bavuga neza ko bunamaze igihe, kuko muvamazi y'umugabo utetse igihugu cya Kongo nyinshi zagiye zitangazwa mu buryo benshi bavuga neza ko ari uburyo butari bukwiye. Ibi rero biraza kugaragaza ko leta ya Kinshasa nayo ubwayo yatangiye kugirana amakimbirane, ukwikanga gukomeye cyane i Kinshasa, bavuga ko hashobora kuza kuraswa isaha ku isaha. Ibi nabyo biraza kuba nkaho bikomeza gushyira ubutasi bw'iki gihugu cya leta ya Kongo ku gitutu cyo gushaka amakuru menshi cyane, kuko basa naho amakuru bamaze kwerekana ari amakuru y'igice adasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo bagombaga gusobanura. Kuba batangaza ko hari abari kugambana ntibamenye abari kugambana ndetse nabo bari gukorana, bisa nkaho bikomeza kugenda bishyira mu rujijo ndetse no kwikekana hagati y'abasirikare bakuru muri iki gisirikare cya leta ya Kinshasa. Gusa igihari ni uko Tshisekedi we bakomeje kugenda bamutega imitego ndetse myinshi cyane, akagerageza kuyisimbuka, ndetse bagakomeza kuvuga neza ko rusibiye aho ruzanyura uyu mugabo atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu wo kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twirwaneho ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri systeme z'imirwanire neza fotokopi ya M23 ya mitego itandukanye abarundi bagwagamo, bisa nkaho bari kongera kwigwamo ku ruhande rwa Twirwaneho, noneho bikaza guhumira ku marari kuko baba bagenda bazi neza ko ibintu ari amahoro, nyuma yuko M23 yaba yararekuye ibi bice, bumva ko ibintu bishobora kuza kuborohera, nyamara barahura n'akazi gakomeye cyane. Imirambo ni myinshi cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi harimo n'abakomeye bagera kuri 3 baguye muri ibi bice, abandi basirikare basanzwe nabo ni benshi cyane. Abarundi babashije gukura mayiti zabo muri iyi mihanda nyuma y'imirwano, ariko hari abatabashije gukurwa muri ibi bice nyuma yuko hari abari bandagaye mu bice byegereye aho Twirwaneho igikontorora. Ibintu bivugwa neza ko ubu tuvugana imirambo y'ingabo z'abarundi abaturage benshi cyane bayibonye ubwo bazindukaga mu mirimo yabo. Ibi rero bigakomeza kugenda bitera agahinda gakomeye cyane abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo ndetse n'abari ku butaka bw'u Burundi kwakira izi nkuru za buri munsi z'abasirikare babo bari kugwa ku rugamba. Ibi ni igisebo, ndetse benshi bemeza neza ko ari ikimwaro gikomeye cyane, ariko kandi bakemeza neza ko ntacyo kubikoraho gihari nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo rero bakomeje kugaragaza neza ko aba basirikare batwirwaneho ngo bafite imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izo bari bitezweho. Benshi aho bahera bavuga neza ko M23 ngo iri kubakoreramo, ariko birengagije imyitozo ndetse n'amasomo agiye atandukanye bagiye bakorana, kuko hashize igihe kinini cyane bisa nkaho Twirwaneho na M23 bari gukorana byeruye, kuko n'ubundi icyo barwaniraga ari kimwe, ndetse M23 yatangaga support ku buryo bukomeye cyane ku bitero yaburizagamo byari bije Minembwe biturutse mu bice nka Puezero. Ubu tuvugana rero Twirwaneho iri kubyikorera, ni nayo mpamvu aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi barimo baratungurwa ku buryo bukomeye cyane. Byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane hakurya i Bujumbura mu nteko ishinga amategeko. Haravugwa itegeko rishya rishobora kuza gutorwa, ariko nanone mu nzego za gisirikare eta majoro iraterana ikanzura imyanzuro. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye akayirengaho agakora ibyo yifuza, kuko afite ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Kongo birimo kumwoherereza aba basirikare. Ibyo kugeza ubu bamwe mu basirikare bakomakomeye batumva ndetse bafata nkaho ari
bintu byo kugambanira igihugu. Ubu tuvugana haratumijwe inama ishobora kuza kuba mu masaha ari imbere, ariko benshi bemeza neza ko ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kuba mibi cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare bakomeye cyane barimo n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Prime Niyongabo bamaze kugaragaza neza ko batari kwishimira ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka, nyuma y'uko bumvaga neza ko M23 nirekura ibi bice biri hafi n'umupaka wabo bazaba bahakura abasirikare. Ibi rero siko perezida w'igihugu we abyumva, ndetse ahubwo bisa nkaho mu minsi iri imbere ashobora koherezayo abandi basirikare ngo bajye gutanga umusada, nyuma y'uko abo yohereje bagiye bahatikirira. Nimba rusange ibyo byagiye bishingurwamo ingabo z'abarundi byamaze kumenyekana, hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bashyinguye mu mva rusange, nyamara ku butaka bw'u Burundi bakagomeza kugenda babeshywa ko abasirikare babo ngo baturutse igisirikare. Ibi bikabwirwa imiryango y'abahoze mu gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo, aho benshi cyane bari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kwitakariza amanota mu buryo ubwo ari bwo bwose mu bijyanye no kuba yakongera gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa umwaka utaha, aho benshi batangiye kumutakariza icyizere bavuga neza ko uyu mugabo kongera kumutora ari ukwishyira muri risike, ndetse ko bisa nkaho u Burundi ntaho yabukuye naho yabujyanye. Ni inkuru zigaragaza neza ko Tshisekedi nawe akomeje kuzenguruka ahamagara umuhisi n'umugenzi asaba intwaro, ababwira ko afite zahabu ndetse n'ibirombe, nyamara ibice bavuga ugasanga bikontororwa na M23. Ubwo nuko ngo ni ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Rubaya n'inkengero zaho ahabarizwa amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta menshi cyane. Tshisekedi rero agenda avuga neza ko afite ngo amabuye n'ibirombe byinshi cyane, mu gihe benshi bagaragaza neza ko yerekana ibirombe biri mu bice adakontorora, ndetse binafite kampani akorana na M23 asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Ibi rero Tshisekedi bikaza kugenda bimutesha amanota kuko agenda amurika imitungo adafite mu maboko, ibyagiye bituma n'ingabo zitandukanye yaba iza Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye asaba umunsi ku munsi, ndetse n'iz'Ububirigi ntabigeze baza muri ubwo buryo ngo baze kumufasha nk'uko yabyifuzaga, dore ko we yagaragaza neza ko ashaka ubutasi ndetse n'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ngo bikaza kumufasha kwirukana M23. Nyamara Donald J. Trump, perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika, asa n'uwagiye umurerega igihe kinini cyane nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza. Ni imirwano rero ikomeje kuba Tshisekedi akabura icyo ayikoraho uretse guhamagara, ndetse aho nta yandi mahitamo afite ku ngabo ze zikomeje kugaragaza intege nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeje guhangana na M23 mu duce dutandukanye, ndetse bisa nkaho igisirikare cya M23 cyiteguye uru rugamba kuko bari bazi neza ko M23 izaterwa ndetse ikaza guterwa n'igisirikare cya Leta ya Kongo gikamije kubakura muri ibi bice bamaze kwigarurira, by'umwihariko kugira ngo barebe ko bakongera kwegera ahaturuka amabuye y'agaciro. Ibirombe bya Rubaya byo bikomeje kuberamo imirwano, ariko kandi M23 isa naho yajyanye imirwano kure, ahari ibirombe birimo amakampani acukura mu nyungu za M23. Izi ngabo ntabwo zemerewe kuhagera mu kongera gukora ibitero bikomeye cyane byari byerekeza Rubaya mu isantere. M23 niho yabashije kuba yahangana n'izi ngabo za Leta ya Kongo. Ubu tuvugana hafatiwe ibikoresho by'intambara M23 ibyaka izi ngabo za Kongo. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo baguye muri iyi mirwano. Abaturage bakomeje kugenda bafata amashusho n'amafoto y'imirambo y'abasirikare, dore ko neza bari benda kwinjira Rubaya mu isantere, intare za Sarambwe zigatabara. Igisirikare cya Kongo mu kurwana ku butaka gisa naho kitari kwisanzura neza, kuko amadrone menshi cyane muri iyi minsi amaze iminsi hanurwa nyuma y'uko M23 izanye uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa busa nkaho ari kimeze nka tanka nini cyane y'ikimodoka yirindwa ndetse igendanwa mu buryo bugaragara. Aha rero hakaba ariho haturuka sinyare ziba zifatikanyije n'ubwirinzi bwa Goma nk'uko benshi bagenda babisobanura, bikaza gutuma yaba drone ndetse n'ibi bibombe biremereye cyane binyuzwa mu kirere byari byarazengereje M23 binateralizwa, bikaza gusandazwa mu buryo bukomeye cyane bitaragira hasi, aho bigira hasi byamaze kwangirika ntibize kugera ku ntego. Ibi rero nabyo byatumye igisirikare cya Leta ya Kongo gifata ingamba zikomeye cyane zo kongera imbaraga zo ku butaka, nubwo biri kubagora. Intare za Sarambwe zongeye
bongeye kubacucumira muri ibice neza bya Rubaya, aho abaturage bongeye kubona imirambo y'ingabo za leta irambaraye mu muhanda, amaraso arimo aratemba. Ni agahinda gakomeye cyane. Hakurya Kinshasa bongeye kwakira inkuru y'akababaro ku byabereye muri ibi bice nk'uko bitangazwa, ariko kandi benshi bakavuga neza ko yishatarirwa, kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibura muri iyi minsi 4 bakoze ibitero bitatu bikomeye cyane muri ibi bice bagerageza kwamburamo 23 Rubaya, nyamara ntibigeze bibahira na gatoya. Kuri ubu rero benshi bavugaga neza ko atari bwo byari bigiye kubahira, ndetse uretse ko bahatakarije abasirikare n'intwaro nyinshi nk'uko byagiye bigaragara. Ni ibintu bikomeye cyane. Rubaya hakomeje kugenda habera imirwano, aho igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kwinjira hariya mu isantere, ndetse kugira ngo baze kubona uko baza kongera kuyigarurira maze bafunga imihanda yerekeza mu birombe 23. Ibyo yakomeje kugenda ibi mu buryo bwo kubikora mu buryo bugaragara. Ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo ari Rubaya gusa ari kubera imirwano. Ndakubwira neza ko neza hafi na Puezero ku munara hejuru ingabo z'abarundi zongeye guhura n'uruva gusenya. Ese byagenze bite? 23 Amadubu bafashe umwanzuro ukomeye cyane. Izi ngabo za Twirwaneho zifatikanyije na 23 bakubita batababariye, ndetse baja guhigika izi ngabo za leta ya Kongo. Imirwano yabaye, ndetse bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bahangana mu buryo bweruye n'iki gisirikare cya Twirwaneho ndetse n'igisirikare cya 23, aho abarundi nabo bari bamwe mu bari kuri front line, ariko ntabwo byaje kuborohera na gatoya. Inkuru zituruka ku butaka bwa Kongo zivuga neza ko ingabo z'u Burundi zagowe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero by'umunsi, kugeza ubwo abasirikare babo bagaragaye imirambo myinshi yabo yaguye nzira ku rugamba. Aha rero byagoye izi ngabo za leta ya Kongo, ubwo abasore b'Amadubu bazamukaga ndetse bakaza gusakirana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta nyine, aho benshi bavuga neza ko ingabo za 23 zagize role nini cyane muri iyi mirwano, ibyaje gutuma bigora igisirikare cya leta ya Kongo nk'ibyabaye Sange. Bamwe bari kwibaza ngo Sange ninde uhari ko 23 yaharekuye, ninde uri gukomeza gukubita izi ngabo z'abarundi? Hagaragaye ingabo z'abarundi zongera kwirukanka amasigamana muri bice zituruka Sange zerekeza mu bice bya za Kabunambo, ariko kandi bitaboroheye na gatoya kuko ntabwo ari hafi. Aha basaga n'abari guhunga ku buryo bukomeye cyane. Benshi bemeza neza ko 23 ikibarimo nubwo batarabimenya muri rusange. Ku butasi bwa 23 bukomeza kugenda bukurura amakuru, bukaza gufata byinshi cyane nk'ibimenyetso nk'uko amakuru bigaragaza. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko izi ngabo zangura mu by'ukuri zikiri kuri uru rugamba, ariko ziganjemo zitanga training, imyitozo ya gisirikare, tactique ndetse na tekinike z'urugamba nk'uko bigenda bitangazwa. Ibi byose byatozwaga iki gisirikare cya leta ya Kongo, ariko se bigenze gute ko aba basirikare bangora banyuzwemo muri operation Karabutaka ya 23, kugeza ubwo kapiteni umwe mu bakamandazi b'igisirikare cya Angola nawe yamaze kugwa muri iyi mirwano. Iyi nkuru iraza kugira muri Angola haraza kwaka umuriro nk'uko byabaye ubwo imirwano yaririmbanyije mu bice byerekeza hariya mu Minembwe ndetse na za Puezero ku munara, ibice bitandukanye uzamuka ugana mu mihana itandukanye, aho ingabo za Angola zagiye zigwa, mu gihe benshi bavuga ko zazize kutamenya ndetse no kutamenyera iki gice, kuko ni ibice bigoye kubirwaniramo, ndetse ufite umusozi asa naho aba ari ufite avantage yo gutsinda, ariko uri mu kibaya abashobora gutsindwa mu gihe ashobora kudakoresha tekinike nshya az'urugamba zo kugota uyu musozi, maze akaza gusa n'uwuciyemo kabiri, akaza kwinjira muri adu y'ubuherereye hejuru ku musozi. Ibi byagoye ingabo za Angola, ariko bigaragara neza ko 23 yamaze kumetiriza no kwimemoriza iki kibuga, kugeza ubwo benshi mu basirikare bakomeje kugenda bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho kigambanirwa. Ariko se kiragambanirwa nande? Ko bivugwa neza ko hari abasirikare bakuru muri iki gisirikare cya Kongo bakomeje kutavuga rumwe na perezida w'iki gihugu, ndetse akaba aribo bakomeje kugenda bashyirishamo bagenzi babo ngo iyi ntambara bayitsindwe. Ese ni iki kiri kuba gishyira hanze amakuru yemeza neza ko hari abasirikare mu gisirikare cya leta ya Kongo ari
ariko kandi ngo babarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo ariko ari abasirikare ba M23. Benshi bemeza neza ko rero gutsindura urugamba bigoye ku gisirikare cya leta ya Kongo mu gihe hari abo bakorana ndetse ba hafi ariko baba bafite M23 ku mutima bakora igihe ari cyo cyose kugira ngo M23 ikomeje kugenda itekinga over ndetse ifata ibice. Bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugumuka ndetse gifite abasirikare benshi cyane ubu usanga bakorana na M23, akaba aribo batanga amakuru, akaba aribo bakora ibikorwa byose bisa naho ari ubugambanyi. Gusa leta ya Kinshasa nayo nta mpuhwe ikibagirira ufashwe agambana cyangwa agerageza, ndetse binavugwa ko ashobora kubavugana nabo muri M23. Bimubaho ni igihano cy'urupfu ndetse bagiye bagihabwa batari bake cyane. Ibintu rero bisa naho bikomeje kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi uvuga neza ko ingabo ze zinjiriwe, ariko kandi agakomeza gushimangira neza ko M23 yumviriza amatelefone y'ingabo zabo. Ibintu bivuga neza ko ari byo bituma icyo bapanga cyose kimenyekana. Pura ndetse n'imipangu yabo ndetse n'ibice bari bukoremo ibitero n'ibyo bari bukoreshe byose ubusanga akenshi hari iminsi bijya hanze batarabikoramo. M23 ikaza gufata umwanzuro wo kugerageza kubiburizamo uko byagenda kose. Ibintu birakomeye hariya neza neza ubu tuvugana Murangura. Izi nkuru zamaze kuhagera, umuriro watse, perezida asa naho yatangiye gusa n'uwicariye intebe ishyushye. Abasirikare b'u Burundi nyuma yo gucakirirwa ku rugamba ndetse bakaza kugenda batangaza byinshi cyane byaje kuba nk'andi mabanga akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 cyongeye kubona amwe mu makuru ashobora kugifasha mu gucukumbura ndetse no kumenya byinshi cyane mu mipangu y'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gutakaza abasirikare bivugwa neza ko ari 18 bafashwe mpiri, ndetse ni imirwano itari yoroshye nyuma yo kwisanga bamaze kurenga umurongo ntarengwa bahita bireturuva bari kurasana ariko mu buryo bubatunguye cyane. Ibyaje gutuma bamwe muri bo bamanika amaboko ndetse bemera kwihama M23 batagoranye, kuko n'ubundi babonaga neza ko aho bishya bishyira ari ku rupfu. Ibi rero nibyo byaje kuba inkuru nca mugongo yaje kugera hakurya Bujumbura na Gitega, bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Benshi bahise bafata igisirikare cy'u Burundi nk'ikirimo abagambanyi bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko byose nanone bongera kubyegeka ku mutwe wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni Perezida General Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Kongo ari rwo ruzasiga rumwambitse isura mbi, ku buryo abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi kongera kumugirira icyizere bigoye, mu gihe we ari kwitegura kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihe gito kiri imbere. M23 ubu tuvugana isa naho yongeye kugera ku ntsinzi. Twavuga neza ko itabagoye cyane. Aba basirikare bamaze kwihama M23 ntabwo ari bo gusa, kuko no muri ibi bice nyine muri iyi misozi yitegeye umujyi wa Uvira, aho buri wese ari guhirimbanira kugira igice yaba afite kugira ngo uyu mujyi wa Uvira nibura abaye ufiteho ijambo, mu gihe M23 ubundi ubusanzwe iba yaramaze kugota uyu mujyi, maze iki gisirikare cya leta ya Kongo kigasigara kirwana no kuba cyasohoka muri uyu mujyi nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bitacyoroheye cyane mu gihe M23 yaba yatangiye kurasa ibibombe biremereye cyane muri uyu mujyi. Hibutsa neza ko imwe mu misozi ikomeye cyane yabaze gushyirwaho imbunda ndende ndetse zirasa mu birometero bya kure hariya neza neza zitegeye umujyi wa Uvira. Ingabo z'abarundi rero nazo zikaba zikomeje kurwana no kugira ngo zize kugira bimwe mu bice zikontorora kugira ngo uyu mujyi wa Uvira zikomeze kugiraho ijambo ku buryo buhamye, ariko ntabwo byabakundiye na gatoya, kuko baje kwisanga baguye mu cyo twakita nka ambush yari yateguwe. M23 yari yamaze kubagota itangira kubarasa ku buryo butunguranye batariregurupa aho bari mu kivunge. Bisaba ko bamwe bamanika amaboko, abandi barirukanka barashwiragira nk'uko byatangajwe, ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane byaba basirikare uko byabagendekeye.
ni amakuru yarakomeje kugenda asirikira yemeza neza ko ubu hakurya Bujumbura ho ibintu bitoroshye na gatoya. Abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwinangira imitima ku bijyanye no kuba baza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, kuko bari kuhafata nk'irimbukiro, kuko umunsi ku munsi imibare y'abagenda bapfa iriyongera, ndetse ku rugamba bakomeje kugwa mu mitego ya 23 hashize iminsi 2 yonyine itaranuzura neza. Abasirikare b'igisirikare cya Twirwaneho barimo bishimira imbunda zirimo izigezweho bambuye igisirikare cya leta y'u Burundi, bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi kuba zaraje kuri ubutaka bo babigiriyeho umugisha, ndetse nubwo zagiye zigerageza kubagabaho ibitero ndetse ngo zibice mu Minembwe n'ibindi bice bituyemo abanyamurenge, ariko ngo intwaro n'ibikoresho bamaze gukura ku ngabo z'u Burundi byabafasha guhangana n'uwo ari we wese waba ugerageza kongera kubagabaho ibitero nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ibi byose biraza kugaragazwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Izi mbunda ziganjemo izisa nkaho ari nshya kandi zigezweho mu buryo zikoreshwamo, izi zose zambuwe ingabo z'abarundi. Bamwe mu basirikare batwirwaneho ndetse barimo n'ab'igitsina gore bongeye kugaragara bishima cyane, bavuga neza ko ubu igikoresho bari nacyo. Ibi byose birashyira muri risk ingabo z'abarundi zikomeje kuba zakira inkuru mbi nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigirwa ubwiru na leta ya Kinshasa, ikomeje kuvuga neza ko urugamba ruri kugenda neza ku ruhande rwabo ndetse n'abari kubafasha, nyamara hakurya Bujumbura na Gitegaho igikuba cyacitse muri rusange. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gukorwamo nk'uko amakuru bigaragaza. Ni igihunga gikomeye cyane ku ngabo ziri kurwanira ku butaka ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, kuko bari bazi neza ko izi ndege ariyo makiriro bari basigaranye. Hari hasigaye indege ebyiri nyuma y'uko izindi zagiye zangizwa, ndetse na drone zikaba zitari kubona uko zifashishwa mu buryo bworoshye. Ubu aho bari biteza amakiriro naho biranze, bisa nkaho iyi ntambara itari buze korohera iki gisirikare. Amakuru agaragaza neza ko 23 ibikoze ndetse ikaza kubigeraho nyuma y'uko indege yaturutse hakurya ku butaka bw'u Burundi. Indege za 23 zigera kuri 2 za kajugujugu bivugwa neza ko ikoresha zidaherereye muri ibi bice, yemeje kurwana y'ubutaka, ariko ikaba nayikoresha drone nk'uko amakuru bigaragaza. Inkuru rero ikavuga neza ko 23 nta yindi shuwa yari ifite uretse ko indege yagombaga guhaguruka amakuru yamara kuba yagera ku bari mu kibaya cya Rusizi ndetse n'abari ku misozi ya Kabunambo ya mbere, bikaza kuba bisa nkaho byabaye nko guhuza amakuru ndetse mu buryo bwihuse. Iyi ndege ikimara kugera muri iki kirere yaje kuraswa, ndetse aho yatangiye kugenda iri gushya. Iyi ndege inkuru zivuga neza ko yashoboraga gusubira ku butaka bw'u Burundi kuko ifite ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko bitewe n'uko yari yamaze kwangizwa, amakuru avuga neza ko byayiviriyemo guhanuka ubwo yakataga igerageza gusubira ku butaka bw'u Burundi, ikaza kugwa mu ishyamba rya Mikenke naryo ryegereye ibice 23 ikontorora, ndetse aho yabaye umuyonga. Bivugwa neza ko yari irimo abasirikare bari kuyikoresha, ndetse binagaragara neza ko iyi ndege yarashwe itaratangira kurekura ibikompura biremereye cyane mu bice 23 ikontorora. Iyi ndege bigaragara neza ko yari yaje isa n'igamije kurimbura, kuko bivugwa neza ko iyi ndege ikirekura igikompura kimwe 23 byonyine, ubu haba hari kuvugwa indi nkuru, kuko iyi ndege irasa iri mu birometero bya kure kandi ikaza kwegera igakurura amakuru atandukanye ayifata amashusho, ndetse ibishobora no gukurura amajwi, ikaba yakerekana na systeme zikoreshwa n'igisirikare aho iherereye. Ibi byose ntabwo yigeze ijyana ubutumwa yarizanye, dore ko yanarashwe itaramgera mu bice yagombaga kurekuriramo ibi bikompura byayo, ndetse dore ko aho irashe hahinduka inkangu neza itaka rikarenga ku bantu. Ibi byose 23 yabikoze, ndetse aho yabigezeho ku bufatanye n'igisirikare cyayo, ndetse na Twirwaneho y'abanyamurenge nayo ikomeje kugenda yihisha mu kuboko kwa 23 igakomeza guhangana n'aba bacancuro ndetse n'izindi ngabo zari zigamije kuyirimbura hariya mu Minembwe. By'umwihariko abasirikare ba Wazalendo 23 yafashwe nk'umucunguzi wa Minembwe ndetse n'abanyamurenge, ariko benshi bakomeza kugenda bayobya amarari bakavuga neza ko 23 idakunda aba banyamurenge, ahubwo ngo leta y'u Burundi yikomeje kugenda ibashyigikira. Ibintu abanyamurenge bakomeje kugenda barwanya bivuye inyuma, ndetse bakomeza kugenda bagaragaza neza ko yitaza kuba 23 ndetse benshi baba batakiriho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane, kuko izi ngabo za Twirwaneho na 23 bagiye bakoranaho 23 yagiye ibafasha ndetse no mu
myitozo itandukanye na 23 kandi yagiye ibafasha mu kubaha zimwe mu ntwaro z'imbunda zo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'izo mu bwoko bwa mitrailleuses nk'uko amakuru abivuga, ndetse zigira kuri 2 zagiye zifasha uyu mutwe wa kwirwaneho kurasira kure wazarendo zari zije kubahungabanyiriza umutekano. Imikoranire ya kwirwaneho na 23 ikomeje kugenda igera ku ntego, ariko kandi 23 yo ikomeje kwesurana n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi, aho zongeye guhomba ku buryo bukomeye cyane. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uretse kuba cyamanika amaboko, nanone bikagaragara nabi bakemera kuseba bitewe nuko bamaze kwanga ibiganiro. Abarundi bo bari bakwiye kwikura muri imirwano bakoherezwa iwabo kuko bisa naho iyi ntambara itabahiriye. Kuragaragaza neza ko 23 yakoze operation karabutaka, aho yashakaga guhitana bamwe mu bacancuro bagiye bakomeza kwizengereza. No operation yateguwe n'intare za Sarambwe ku buryo bukurikira. Ni inkuru yemeza neza ko nyuma y'uko hari hamaze iminsi humvikana gutegura ndetse no gucura imigambi ikomeye cyane y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyazanye amadrone menshi ya kamikazi, aho bivugwa neza ko ari amadrone akamije gukuramo 23 mu bice iherereyemo nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse akaba ari ibintu byari byarapanzwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, aho babonye ko guhangana na 23 ku butaka bisa naho bigoye ndetse bibananiza cyane. Bahita bigira inama yo kuza gufata umwanzuro wo guca iyi kirere, kandi ngo bagakoresha drone nyinshi cyane zo mu bwoko bwa kamikazi, kandi izi drone zikoreshwa n'abacancuro baturutse Romania ndetse n'abaturutse mu gihugu cya Bulgaria nk'uko amakuru agenda bigaragaza, kuko aba bacancuro bagaragara kenshi cyane. Inkuru rero iragira iti 23 kimara kumenya neza ko iyi operation yamaze kunozwa ndetse izi drone zigiye kugurutswa muri ibice 23 irimo kugira ngo zirekure ibi bombe. 23 yese itegura operation. Mu busanzwe 23 ifite drone ariko zitari nyinshi cyane, ni nayo mpamvu bivugwa neza ko izikoresha gake cyane gashoboka nk'uko byamaze kugaragara. Drone za 23 ntabwo ari nyinshi ariko izikoresha mu buryo bwa nyabwo, ndetse ayikunda kwibanda mu kurwanira ku butaka nk'uko amakuru abigaragaza. Drone ya 23 ya mbere yo mu bwoko bwa kamikazi yagurutse ndetse ikigera muri ibice abacancuro bari baherereyemo, aho bivugwa neza ko 23 yabagabyeho ibitero bitunguranye, dore ko batari biteze neza ko izi ntare za Sarambwe zishobora kuzana izi drone, dore ko ari ubwa mbere muri ibice bya Runingu hajemo izi drone. Amakuru kandi aragaragaza neza ko iki gisirikare cya 23 drone ya mbere yarashwe ndetse igahita igwa itageze ku ntego, ariko yari kurikiranye n'indi yo mu bwoko bwa C4. Iyi ngiyi ni drone nayo igerageza gukora ibintu byinshi cyane icyarimwe, igakurura amakuru, amavideo n'amashusho nk'uko bigenda bigaragara, kandi kaza no kuba yarekura ikibombe kiremereye cyane. Ni nabyo intare za Sarambwe zakoresheje iyi drone yo mu bwoko bwa C4 ndetse iza kugera ku ntego inagaruka amahoro, aho yagiye ikurikiranye n'ingi yahanuwe, ndetse cyari igitero gitunguranye cyane kuri aba bacancuro baturutse mu gihugu cya Bulgaria, aho bivugwa neza ko abagera kuri 3 bahise bahasiga ubuzima, abandi 5 bagakomereka ariko bidakabije cyane, hakanapfira abasirikare 3 b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi 4 bagakomereka. Cyari igitero gikomeye cyane kandi kigoye ku ruhande rw'izi ngabo z'abacancuro zongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. 23 yongeye kwerekana neza ko nayo ishobora kwifashisha ubundi buryo uretse guca ku butaka. 23 busanzwe ntikunze kugurutsa drone mu bice bitandukanye, ahubwo ishobora kuzikoresha mu gihe cyonyine ishaka kuburizamo ibitero biri gutegurwa, by'umwihariko ibizakoreshwa mu kirere. Izi yarazikoresheje ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ahaturukaga ibitero bikomeye cyane bije kwibasira ibice nka Minembwe ndetse n'ahandi abanyamurenge babarizwa nk'uko byagiye bigaragara, ndetse no mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu bice nka za Puezero. 23 mu kubona neza ko izi drone zayizengereje, yahise ifata umwanzuro karabutaka wo kuza kwataka, ikaza kujya hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani, ikaza kugurutsa izi drone zahangije ku buryo bukomeye cyane umurindi wa drone ndetse n'izindi ndege zahateguriraga urugamba. Biza kurangira uburijwemo ku ruhande rwa 23 ibonye intsinzi gutyo yo kugabanya iki gitutu cy'izi ndege z'igisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza ubwo hari hasigaye hasabwa guhagurukira ku kibuga cy'indege cy'u Burundi i Bujumbura kugira ngo haze gutanga umusada. Ibintu byakuraga izi ngabo za leta ya
Kongo bitewe nuko M23 yari yaramaze kuba naho ibashegesha. Kuri ubu ngubu nanone ibitero byari biri gutegurwa bisa nkaho byahise bihagarara igitaraganya, ndetse naho byategurirwaga hamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane nkuko biri kugenda bigaragara, ndetse ibintu byamaze kwemezwa n'igisirikare cya M23. Ibi byose bakavuga neza ko ari ibitero byo kuburizamo ubushotoranyi bikorwa nk'ibitero shuma, ariko noneho iki cyo cyakozwe mu buryo bwa operasiyo ikomeye cyane, dore ko cyageze no ku ntego zirenze imwe nk'uko amakuru abigaragaza. M23 yongeye kwesa umunyana nk'uko amakuru agenda bivuga. M23 yongeye kugaragaza neza ko ibihari ndetse itigeze isinzira. Ni mu gihe nanone tumanutse tukajya mu kibaya cya Rusizi, igisirikare cya M23 cyongeye guhangana n'ibitero biremereye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo byongeye guturuka mu bice bitandukanye muri Kabunambo ya kabiri, ndetse aho M23 yagerageje guhangana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikoresheje imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat ziteye kuri Kabunambo ya mbere ku musozi muremure, ariko biza kurangira hari ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi banyuze mu kibaya M23 itigeze ibona, ndetse aho bari batangiye gusheringa mu kibaya M23 iherereyemo. Nituvuga mu kibaya cyangwa se muri Plaine de Rusizi, jya wumva ahantu hanini cyane harimo n'ahatuwe, ndetse kuko benshi hari igihe bahumva bakagira ngo ni ikibaya kirimo ibibaya ndetse kirimo n'imigezi, kirimo n'ibishanga, ariko bigaragara neza ko ari ahantu hanini cyane harimo hatuwe. Impamvu nuko haturaniye n'iki kibaya hari ibirindiro bikomeye cyane bya M23. Impamvu rero byagiye bigora iki gisirikare cya leta y'u Burundi kuba cyahakura M23 ndetse gifatanyije n'izi ngabo za leta ya Kongo, nuko M23 yagiye igaragaza neza ko yatsimbaraye, kandi imisozi iri inyuma y'iki kibaya yose ni M23 iyikontorora, aho biyorohera kugira ngo ibe yahangana n'izi ngabo zigituruka kure, ndetse ikaza kuzisheringa ku buryo bukomeye cyane, maze abari mu kibaya bakaza kuba bafite umutekano ndetse bagahabwa amakuru y'ibigiye kuba kuko baba birebera kure. Ibi rero byagiye bigora izi ngabo za leta ya Kongo, ndetse n'abacancuro bagiye bagerageza kugurutsa drone hano. Bivugwa neza ko M23 yamaze kwashyira ubwirinzi bw'ikirere nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bisa nkaho biri kugora iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, M23 iri guhangana n'ibitero, ariko nayo iri kugeraho igakora ibitero bikomeye cyane biri kwinjira mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Tunyuze mu bice bya Puezero nanone, ariko ntago twakirengagiza ibice bitandukanye nka za Sange na Mikenke, aho M23 imaze iminsi icucumira ingabo za leta ya Kongo, Abarundi na Wazalendo. Kuri ubu ngubu yongeye kwa divansinga nk'uko amakuru abigaragaza, yongera guca muri iki kibaya, iza kugera mu bice M23 yagombaga guhanganiramo nyine n'izi ngabo za leta ya Kongo, aho yaziteye. Amakuru avuga neza ko habereye imirwano, biza kurangiriza ingabo by'umwihariko iz'Abarundi zisubiye inyuma, ndetse ziza gukora withdraw, ariko M23 ya divansinga ibasubirana inyuma. Ibintu bivuza neza ko ingabo z'u Burundi zongeye kugorwa ku buryo bukomeye cyane, aho hari kuvugwa n'amakuru y'uko zishobora kuba zigiye kugabanywa kubera ko ku butaka bwabo nabo bari kwakira ibitero bikomeye cyane bya Red Tabara biri guturuka mu ishyamba rya Kibira, aho bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'iki gihugu cy'u Burundi. Kugeza kuri ubu ngubu gifite intambara zigera kuri ebyiri kiri kurwana, aho cyagiye kurwana ku butaka bwa Kongo kiri gufasha igisirikare cya Kongo FARDC, nyamara nabo bakaba bari kwakira ibitero shuma bitandukanye biturutse mu ishyamba rya Kibira, aho Red Tabara nayo yamaze gusara yasizoye. Operasiyo ya M23 yabaye successful, kugira ngo ibyinshi cyane bize kugenda bisobanurwa biraza kuba byabazwa bamwe mu baherereye kwa buriya butaka, ariko kandi basobanukiwe neza baba bari hafi ya M23, kuko abayobozi b'uyu muriko wa M23 ntacyo bashatse gutangaza. Amakuru aravuga neza ko hari bamwe mu basirikare bakorwa M23 bagaragaye bapostinga ibisa naho bica amarenga, bagaragaza ko bishimye ndetse basa naho bari kugaragaza excitement zikomeye cyane, ibyishimo bidasanzwe, ariko batigeze bavuga ikintu icyo ari cyo cyose. Bamwe rero bahise babihuza n'iyi operasiyo ishobora kuba yakozwe ndetse ikagenda neza. Kuri ubu ngubu bamwe bashimangira neza ko ishobora kuba ariyo operasiyo ikozwe kuva iyi ntambara yatangira ikoranywe ubwenge, dore ko bivugwa neza ko amasasu yabaye make cyane, hakoreshwa intwaro gakondo abarindaga uyu mugabo. Bivugwa neza ko bari
benshi cyane ariko batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Nta n'uwatekerezaga neza ko 23 ishobora kuza kwisanga yakoze operasiyo kuri uyu mugabo. Bivugwa neza ko yasanzwe hafi na pisine y'imwe mu hoteli iherereye hariya mu mujyi wa Uvira. Inkuru zikavuga neza ko uyu mugabo igiti yari aherereyemo cyari cyarashyizwemo ubwirinzi bw'ikirere, nubwo atari hanini cyane ariko ngo kuharasa na drone byari bigoye. Bisa naho uyu mugabo ari umuntu ukomeye cyane ndetse wagaragaje neza ko ingabo ze zagiye ziza muri uru rugamba, nubwo bitagiye bigenda neza ariko nibo bagiye bagurutsa amadrone mu bice bitandukanye. Binavugwa neza ko aribo bahitanye Wiringoma nk'uko amakuru agenda bivuga. Kuri ubu rero biragaragara neza ko uyu Eric Prince nk'uko bikomeje kugenda bivugwa ashobora kuba yacakiwe, mu gihe abaturage bo badashaka kumenya niba ari byo koko cyangwa atari byo. Ntibashaka kumenya niba ari ukuri, baragendera ku makuru yazindutse avuga ko uyu mugabo ashobora kuba yafashwe na 23, ariko kandi igihari ni kimwe. Abaturage benshi batangiye kuvuga neza ko bagomba guhorera Wiringoma kuko ngo drone zarashe hariya Rubaya, aho Wiringoma wari umuvugizi wa 23 wakundwaga na benshi yiciwe. Ariwe uyu mugabo wabigizemo uruhare ndetse n'ingabo ze z'abacancuro. Uyu rero biravugwa neza ko nawe agomba kubiryozwa ndetse ngo agacunaguzwa ku buryo bukomeye cyane. Ese ni ukubera iki 23 itari kwigamba ko yaba yafashe uyu mugabo? Ibi byose benshi baravuga neza ko 23 idashaka kwishyiraho igitutu cy'amahanga cyangwa undi wari we wese, ndetse idashaka kugaragaza neza ko ibi byabaye, ariko kandi ukuri kuraza kumenyekana. Ibimenyetso birahari, nta mashusho yafashwe uyu mugabo afatwa. Binavuze ko 23 kabone nubwo yaba yamufashe hakaza kubaho igitutu ishobora kuza kugaragaza neza ko ari ibihuha ndetse ari na propaganda. Icyo dutegereje kuza kumva igishobora kuza gutangazwa n'aba bacancuro, ndetse bisa nkaho nabo bari mu kangaratete. Nibutsa neza ko ubu tuvugana 23 ifite ingabo zitabarika z'abacancuro yagiye ifatira muri uru rugamba mu bice bitandukanye, aho kugeza ubu ngubu 23 bitse abacancuro bagera kuri 93 bafashwe muri iyi ntambara. Kandi aba bose bafashwe nyuma y'uko bamwe bari barahawe inzira hariya Igoma bakanyura ku butaka bw'u Rwanda bakerekeza iwabo nyuma yo gutsindwa urugamba. Bongeye kugaruka bamwe muri bo ndetse bazana n'abandi bashyashya. Izi operasiyo zagiye zigenda neza, nubwo hari abacancuro benshi bagiye bazigwamo, ariko 23 abenshi irabafite ndetse igenda ibabaza byinshi cyane mu mikorere yabo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Gusa na n'ubu benshi bimeza neza ko 23 yahisha amakuru yose y'aho aba bacancuro baherereye. Bamwe bavuga neza ko bamwe bari za Kakatindo hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma mu kigo cya gisirikare, abandi bakaba bafungiye mu mbohe z'intambara za Uvira mu buryo busa naho ari uburyo bw'ibanga. Ibi byose ni amagambo agenda avugwa, gusa 23 yo ubwayo ntigeze itangaza icyo ari cyo cyose kijyanye n'aba bacancuro. Inkuru y'incamugongo iri kutugeraho iri guturuka ku butaka bw'u Burundi, ari inkuru iri kugaragaza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye arembye ndetse arwaye cyane ku buryo benshi batangiye kugira ubwoba. Nyamakuru agaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yarwaye ndetse bamwe mu basirikare bakuru barimo baramusura, ariko kandi bakaza gusanga ubuzima bwe butorohewe na gatoya, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo yaze guhita akurwa hariya Igitega akaza kujyanwa hariya za Bujumbura, akaba ariho ajyanwa kuvurirwa. Ibi rero benshi baragaragaza neza ko iyi ndwara ishobora kuba ari indwara iremereye cyane yaje kuzengereza uyu mukuru w'igihugu. Abasenga bakomeze kugenda bamusengera kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko ushobora no kuba ibihe bidasanzwe, ikintu kidasanzwe kuri ubutaka bw'u Burundi. Umukuru w'igihugu ararembye ku rwego rwo hejuru ku buryo bivugwa neza ko abatamwifuriza ineza bo batangiye gusa naho bishima, bavuga neza ko ashobora no kuva ku butegetsi, ndetse aho bivuga neza ko nyine ubuzima bwe batangiye kugenda basa naho bari kubushyira ndetse mu kaga babutega imitego. Ariko benshi bakomeje kugaragaza neza ko ari indwara isanzwe ndetse atari ubwa mbere umukuru
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arwaye ariko akaza kongera gusubira muri etat normale. Gusa igihari ni kimwe, nuko ahitwa ahariho hose hasa naho hari hasanzwe hateranira umukuru w'igihugu, ni ukuvuga neza ko ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Amakuru avuga neza ko hafunzwe kugeza hashizwe n'abarinzi bakomeye cyane. Benshi batekereje neza ko umukuru w'igihugu ashobora kuba yatekereje neza ko muri ubu burwayi bwe ashobora kuza kwiruturuva bamaze kumutembagaza ku butegetsi nk'uko nawe yagiye abivuga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agaragaza kenshi cyane ko hari benshi batifuza ko akomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi ndetse ko bifuza ko bamukura ku butegetsi. Uyu mugabo kandi yabigaragaje inshuro nyinshi cyane. Kuri ubu rero bivugwa neza ko mu burwayi bwe abamushyigikiye bamuba hafi bakomeje kugenda abagerageza gufunga inguni zose zishobora kuza gutuma abatamushyigikiye baza kuba bamukura ku butegetsi hakozwe ikimeze nka kudeta. Ariko benshi bakavuga neza ko uyu umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi nawe ubwe akomeje kugenda agerageza kwishyiraho pressure. Amakuru avuga neza ko ubundi yanze kujya kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde nk'uko bakomeje kugenda bimusaba abakurikiranira hafi ubuzima bwe, ndetse bisa nkaho yanze kujya kwivuza ndetse kugira ngo atazagenda maze abamurwanya bakaza kubona urwaho rwo kuba basigara bateza sambaratika n'ibibazo bikomeye cyane hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, dore ko benshi bivugwa neza ko harimo na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi bamugiriye inama yo kuguma ku butaka bw'u Burundi akaba ariho yifuriza, kuko mu gihe yafata umwanzuro wo kujya kwivuriza mu Buhinde nk'uko abakurikiranira hafi ubuzima bwe babimubwiye, bishobora kuza kumuviramo kuba yakubitwa kudeta ariyo imahanga. Ibi rero biraza gukomeza kugenda bigaragazwa nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu nyine abaganga barimo baracicikana, abita ku buzima bwe bafite akazi gakomeye cyane, mu gihe yababwiye neza ko nta gahunda afite yo kujya kwivuriza hanze y'igihugu, noneho irwota amasimbi kuriyo nko mu gihugu cy'Ubuhinde, dore ko abakurikiranira hafi ubuzima bwe bari bamaze no gusaba appointment mu bitaro bimwe bikomeye cyane hariya i New Delhi nk'uko amakuru abitangaza. Uyu mugabo rero utetse igihugu cy'u Burundi yanze kujya kwivuza hanze mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko bivugwa neza ko iyi ndwara atari ubwa mbere mufashe, ashobora kuza koroherwa. Ubwo rero abasenga bamusengere kuko bisa naho bitoroshye na gatoya kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ukomeje kuba ubuzima bwe buri mu kangaratete ndetse bukomeje kuba bwibasirwa n'indwara itunguranye ndetse ikamurembya, ndetse kugeza ubwo bamwe baba batangiye kuvuga amagambo atari meza kuri we. Nanone kandi inkuru itugeraho iraturuka ku butaka bwa Kongo, nubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi we arwaye arembye, ariko ntibyakwiyeho ko ingabo ze zikomeje nazo gucucumirwa mu bice bitandukanye. Ibi ngibi ari abasanzwe babarizwa muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse bisa naho ari abakorana na M23 bagerageje kurasa ndetse ibisasu bigera kuri 2, maze inama itahagarara igitaraganya itahumvikana amasasu menshi cyane yakomeje kugenda anyuranyuranamo hano neza mu mujyi wa Uvira katikati. Amasasu y'imbunda ntoya niyo yakomeje kugenda yumvikana. Bamwe bavuga neza ko General Prime Niyongabo ibi ngibi yakoze ari amakosa akomeye cyane kuza kuri ubutaka bwa Uvira ndetse akaza gutuma bimenyekana, dore ko bavuga ko ahamaze iminsi igera kuri 2, ariko bamwe bavugaga neza ko ataha i Bujumbura akongera akagaruka, dore ko atari n'urugendo rwa kure, ariko abandi bakavuga neza ko arara hano muri uyu mujyi wa Uvira, dore ko abenshi bashimangiraga neza ko adashobora kurara muri uyu mujyi mu gihe nubwo umutekano we wakajijwe mu bice birimo abakomeye, ariko bisa naho utakizera M23 bitewe na operasiyo zikomeye cyane ndetse n'imbaraga yamaze kugenda igaragaza. Ubu tuvugana rero hakomeje kumera nkaho hazamuka ikimeze nkaho ari umwuka mubi ukomeje gututumba ku buryo bukomeye cyane. Uribaza ngo uyu mwuka mubi uri gututumba bigenze bite? Amakuru aremeza neza ko ubu ngubu tuvugana abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo
maze kurakaranya ku buryo bukomeye cyane n'abasoda b'u Burundi bitewe n'uko bivugwa neza ko uburangare bukomeye cyane bwagizwe n'ingabo za Kongo aribyo byari bigiye gutuma uyu General Prime Niyongabo aza kuba yarasirwa muri ibi bice, ariko biza kurangira bamwe mu bamurinda ndetse bitambitse, biza kurangira nta kintu kidasanzwe kibaye, gusa inama yo yahise ihagarara igitaraganya, ndetse biravugwa neza ko hashize iminota 25 yose nta ucaracara hafi n'iyi nyubako, umutekano wakajijwe hapanuwe mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuza igitero cya drone cyangwa se ikindi 23 ishobora kohereza, nyuma y'uko bari babonye ko amakuru yafite uyu mugabo yahise afata iyihuse. Imodoka z'umutekano z'u Burundi zahise zikura abantu mu nzira, imodoka yarimo uyu mugabo yihutaga cyane, dore ko benshi bavuga neza ko yaje kuva kuri ubu butaka nk'uko byagaragaye. Amakuru akagaragaza neza ko abacancuro nabo bamaze kugira ubwoba bukomeye cyane. Ibi rero byamaze kwemezwa neza ko Eric Prince we ashobora kuba akiri muri uyu mujyi wa Uvira nubwo amakuru ataramenyekana, ndetse bamwe bakanavuga neza ko ashobora kuba yahunganye n'uyu General Prime Niyongabo ukuriye ingabo z'u Burundi. Ibi byose bikaza kugenda bijya hanze, gusa igihari nuko iyi nama itarangiye ndetse yarindaga kugera ku musozo, ahita hatangira kumvikana ibiturika, bumva ko bashobora kuba bari mu bashakishwa, ndetse bahita bafata umwanzuro wo kwihuta bakava muri ibi bice. N'amakuru agaragaza neza ko 23 iri mu ngamba ndetse ikomeje gushaka icyo aricyo cyose cyaza kuburizamwe imigambi iri gutegurwa n'ingabo z'abarundi ndetse n'abacancuro, dore ko basa naho bagamije kurimbura bimwe mu bice nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa nkaho umwuka atari mwiza mu mujyi wa Uvira, umutekano wakajijwe, abaturage bamwe na bamwe bari guhutazwa n'inzego z'umutekano mu rwego rw'uko ngo bamaze kubona neza ko harimo bamwe bakorana na 23. Ibi byose ariko biraza kugenda bigaruka ku mutwe w'abakuru b'ibi bihugu, yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi gukorana n'abacancuro, ndetse na leta y'u Burundi kaza gukorana n'aba basirikare b'abacancuro, kugeza ubwo inafata riske yo kohereza abakomeye bari mu ngabo kuri ubu butaka. Ibisa nkaho u Burundi bwafashe Uvira busa naho buyigize territoire yabo, nyamara bisa naho bitari buze kubakundira kuko 23 yamaze kwerekana neza ko ifite ubushobozi bwo gufata uyu mujyi. Ubu rero tuvugana bisa naho inkengero z'uyu mujyi wa Uvira ibintu ntago byoroshye, gusa ku mupaka wa Gatumba ndetse n'umupaka wa Kavimvira by'umwihariko niwo uri gukoreshwa cyane, harimo haragaragara muvoma nyinshi cyane z'abasirikare n'ibikoresho, abinjira mu Burundi abasohoka mu Burundi. Bisa naho hari ibintu byakomeje kwibazwaho na benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gishobora kuba gifite imipangu ikakaye kirimo kirapanga, ariko si cyo gusa kuko na 23 mu bice byayo guturuka za Puezero ari nayo ngo ishakwa n'igisisoda cy'u Burundi ku bubi n'ubwiza, hakomeje kugenda hagaragara muvoma zikomeye cyane ndetse zigaragaza byinshi cyane mu bimenyetso by'uko abarwanyi b'iki gisirikare cy'u Burundi bashobora kuza guhura n'uruva gusenya mu bintu nabo ubwabo bisa naho bibatunguye. Ubu tuvugana iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye, ari nayo mpamvu hakomeje gukorwa inama izo arizo zose zishoboka kugira ngo iki gisirikare cy'u Burundi kize kugenda kikura mu matsa. Ibi biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Amakuru aravuga neza ko abasirikare b'u Burundi nyuma yo gucakirirwa ku rugamba ndetse bakaza kugenda batangaza byinshi cyane byaje kuba nk'andi mabanga akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya 23 cyongeye kubona amwe mu makuru ashobora kugifasha mu gucukumbura ndetse no kumenya byinshi cyane mu mipangu y'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gutakaza abasirikare bivugwa neza ko ari 18 bafashwe mpiri, ndetse n'imirwano itari yoroshye nyuma yo kwisanga bamaze kurenga umurongo ntarengwa, bahita bireturuva bari kurasana ariko mu buryo bubatunguye cyane. Ibyaje gutuma bamwe muri bo bamanika amaboko ndetse bemera kwihama 23 batagoranye kuko n'ubundi babonaga neza ko aho bishya bishyira ari ku rupfu. Ibi rero nibyo byaje kuba inkuru nca mugongo yaje kugera hakurya Bujumbura na Gitega, bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Benshi bahise bafata igisirikare
igisirikare cy'u Burundi nk'ikirimo abagambanyi bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko byose nanone bongera kubyegeka ku mutwe wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni perezida General Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Kongo ari rwo ruzasiga rumwambitse isura mbi ku buryo abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi